Kenneth Kaunda yavutse tariki 28 z'ukwa kane 1924 ku misiyoni iri hafi y'umupaka w'ikitwaga Rhodesia ya ruguru na Kongo. Ese umubyara yari umunyedini wabitorewe, yapfuye mu gihe yari akiri muto, asiga umuryango we mu ngorane z'imibereho. Ubuhanga bwa Kaunda mu mashuri bwamugejeje mu ishuri rya mbere ryisumbuye ryari ryarashinzwe muri Rhodesia ya ruguru, nyuma aza kuba mwarimu. Akazi ke kamugejeje mu ntara ya Copper Belt Region no muri Rhodesia y'Epfo, ubu ni Zimbabwe y'ubu. Kimwe mu bikorwa bye bya politike cyabaye kuba umuntu utarya inyama, mu kwamagana politike y'uko abirabura bagurira inyama ku idirishya ryabo. Mu mwaka w'1953 yabaye umunyamabanga mukuru wa Northern Rhodesian African National Congress, ariko yananiwe gushyira hamwe abirabura b'Abanyafurika mu kurwanya ubutegetsi bw'abazungu muri Rhodesia ndetse na Nyasaland. Hashize imyaka 2 yarafunzwe, akoreshwa imirimo y'agahato, ariga gukwirakwiza inyandiko abategetsi bafataga nk'aho zigumura abaturage. Abonye ko ishyaka yarimo ryananiwe gufata umurongo ukomeye mu guharanira uburenganzira bw'abirabura, Kaunda yashinze irye bwite aryita Zambia African National Congress. Mwaka umwe gusa iryo shyaka ryari riciwe, Kaunda asubizwa muri gereza. Kumufunga byamuhinduye umuhezanguni ukomeye. Byageze mu mwaka w'1960 ari umukuru w'ishyaka rishya United National Independent Party, maze aterwa imbaraga no kujya gusura Martin Luther King muri Amerika. Agarutse atangira imigumuko yarimo gufunga imihanda no gutwika inzu zimwe na zimwe. Kaunda niwe ishyaka UNP ryatanze nk'umukandida mu matora y'1962 yagejeje ku butegetsi bitoroshye ihuriro ryarimo n'ishyaka African National Congress ANC. Ihuriro rya Rhodesia na Nyasaland ryaje gusenywa mu mpera z'umwaka w'1963. Hashize ukwezi kumwe, Kaunda atorwa kuba minisitiri w'intebe wa Rhodesia ya ruguru. Iki gihugu cyongeye kwitwa Zambia kibona ubwigenge mu kwa 1964. Kaunda aba perezida wa mbere w'icyo gihugu. Politiki y'Ubwongereza y'ibihano ku bukungu yahungabanyije ubukungu bwa Zambia. Muri ibyo bibazo, Kaunda yagowe no gukomeza kwerekana ko ashaka amavugurura y'ubukungu n'imibereho mu gihugu cye. Mu mwaka w'1969 ku kiguzi gikomeye, ibirombe by'umuringa Copper yabigize ibya leta, byatangaga 90% by'imari yinjizwa na leta ivuye hanze. Mu gihe yasuraga Cuba mu mwaka w'1989, ubutegetsi bwe bwari mu marembera. Kaunda yakomeje kujya ku gitutu imbere muri Zambia no hanze ku isi ngo afungurire demokarasi nyayo. Amaherezo yaremeye, yemera amatora yabaye tariki 31 ukwezi kwa 10 1991. Yabaye umutegetsi wa mbere muri Afurika wemeje ko umwe mu bahungu be Masoso yishwe na sida. Nk'umwanditsi w'umuhanga yanditse ibitabo bitandukanye asobanura ingengabitekerezo ye ku gushyira hamwe. Yaje no kwemerwa igenderwaho n'abandi bategetsi nka Kwame Nkrumah muri Ghana na Julius Nyerere muri Tanzania. Uretse politike, Kaunda yari umubyinnyi, umuhanzi, umucuranzi wa gitari. Yahimbye indirimbo z'ubwigenge yacurangaga ari kuzenguruka igihugu ahamagarira rubanda kurwanya ubutegetsi bwa gikoloni. Muri rusange, Kaunda yabashije gushyira hamwe Zambia n'amoko ayituye, ibyananiye ibindi bihugu byinshi bishya byari bikibona ubwigenge muri Afurika. Yakoresheje intero ye igira iti One Zambia, One Nation.